aberebire nagabo ebyo nabiro kubaho abari umuchairman w'omwanya orebiro omutsigazi ari kuhenda enanansi omusuru gw'abandi najya kuba mwirukangize atyo yaheta mu kibira enyuma ya sako aho ahikire akemerera bwanyuma tera abashoborere bizubu bye konka kuba beno barge bamukwisa omukono atyo nuko wa securiko kumurasha eryenkomo akaferaho twatandukana twika enanansi zinaga hansi ayuruka genda tumukuratira genda apiti tumukuratira ka banka mpakinga omutsigazi crossinga asuma omukibera kiryarwazi rwa banka tukunza kugira nti imbeba yirukanga yato okumukurata kugenda nawe ndikuza kumushika kufika yabari omukibera yabari polisi siryaga cyo nakora nagira nagaze nyuma kugenda ku reportinga polisi chairman w'entebe yo kubanza obira yirukangize nyakwitwogu najango wa securiko omubirukangize abira tarumu kandi nguna hagerire kutera eisasi habira hataruho kusikana kuona hino kunyuruza no kwabo ningo kutungana kureka kwa omutsigazi kiyako atogo musuma we yagira tumusasiri atundike mbagambira indiko omusikare yambuza ati onorgahi yamugaruka mati nyewe ndi wabshinye ati niki yayongiroho sasa nyange yamwakire nandi hari yaruku sitame polisi asyagamba ajya omutsigazi atukyatari yabita omuntu wa banka twizana twirukanga tushikaho sanga omutsigazi bamwise tungaho amakuru ago kugira ngo omutsigazi yanibe enanansi za director wa St Patrick abizana bamwirukanzya polisi respondingire ya Sheema bazasi umurambo baguyaho bamutwara ahari center for Kabohe kandi polisi kwekireho yashangana n'embundu yogo wa Agacencwire ya mwanya kuko wa Agacencwire bakweta mu Rwanda Vincent mu myaka 45 bayirukire yabisigaho so polisi egihireho wa securiko akwasirwe gasha ku Michael atwakire.